دنبال شبال نجا دنگی و نایه دنگته شبر کس ناخوی دنگ نای هول چکچی دنگ نه اول دنگ نه مجی تمام سپاس کسی سپاس که داخل نینه تمام سپاس اول سوین بس خوش همون چاون و روش اول سویم نخوشی نگیستی جماعت والله نان دو حوالی ما پیکتن در باس کرن بکی دی کس نینه نه تا دنگ من از کرد ویدیو هم جی نفکریم یا از دنگی انسان جارک دو من بیست جبیر نکم هول چکچی بيجي باوريا من بحافظة من هي يعني بس تبي اول حاضر اون چاون باشن رو شما باشن گلکی سپاس در به سویده کسی که مر هی اول این زانم اما استا حسیب لکودره او زانی مستحسب لخلكيت جره هذا هنا خل مذقر خل ذبيع نزل تيك أمي قبل وان ذقر حسيب يبار باش يا بارباش محمود خيرات نسرت عبارة أبي ما مستسر شوا أوه ونجي همو بخيرات ججنا وبيروز بيت سپاس يا حمو فعلا ججنا چیه؟ ججنة زمان كردية نروجا زمان كردية ججنا زمان كردية آها ایوار باش ججنا و همیا پیروز به يا وجهي با سرت عبارة خيراتنا مگو بگی اون بحث از جزنا رمضان دکن یا رمضان ارچن روما يا ميوياش شيكني هفتاك ما يبارتيم هفتاك بزانم واي ما شاء الله بالروجي قدان دا واي نكر والله یه گرت خواهی خدا قبول کرد انشالله ان شاء الله خدي رجاء قبول كي اول كاميران تشاوي تباشي باشم گلکی سپاس شواتكم تاز ناس نكرم نه نا والله ببويرا برام عفو سويم باطي ها سرچاوات شواي باشي از باش مسفاس اول كاميرا دارم هر باش بدنگاز ناس ناكم بچكي دبي بيقوجي كما يا مبنايا ويا يا منا نا كيم اياتيا يعني اوي هردو وين اخوك
مامۆستا مام li benda kêne kî wê werî başka? هنا 10 دقيقة ما هي هم آیا هی نه دقیقه مانا 10 دقيقة ما هي شوار آوا خود چایا خود يعني شيء خب، تيماني وهذا حاضر اب روژی به وقت خود در باس بکن يا عمد تم وقت بشتفتر وقت دعاء ونيازة هي أزور تحمين دكم دباكو تشوبن تراويحه Teravih nîn لا nîsal. لا واي واو ما مستسف تري واي ما مستسف قلت لي ولا demek ki peşketin şey bunu. Îsal korona ne hiç ku kes herî teravîha. تشتک نه خدا قبول بکه بلاد مالا خدا خدا وجه gerek bu îsal rojî jî betal bû bene ji ber berê reş xwe hat bigirtin. مامۆستا حەسیب كلام كده حتا هەواڵ حاضر بن ez tiştekî biçîk komedî şwara bêjim li ser herêma Geverê. كلام كده Eşîrek li cer me heye pinyanişî nizan hevalê me têde hene an nena pinyanişî. Ewan Remezana xwe salekê dabû paş. هلا هلا Ê شو هذا أبو فاش Vallahi nizanim artık wan raformek din da çekir böyle barkim zêde em tenê li ser milê wa tenê ma dibêjin demê giyadirînê bûn alivdirînê bûn Remezan hat ew jî diçine cem axa dibêjin wextê şole û Remezana me jî hatiye em çi bikin em dixwazin ji me re deya paş dibêjin temam em biçin her yekî ji we kavirekî bînin û werin eş were deme paş. Diçin her gundek her malek kavirekî tînî têne wê derê dibêjit ve kengî divê dibêjîtin meha kanûnê ya ku herê zivistan têda şiddet أري ji riddeta paş bû meha kanûnê ew ji herê kavirê xwe dan te wê derê û diçe yanê axayê we jî evê din e babê Ebdullah Zeydan wê parlamenterê me ew bûyerê we heye yanê tiştê we wesa awetî hene bixwast pêş wî sala jî gerek hevalat karê Remezana xwe bidine paş pişt koronayê dest pê kiriwe ولا أوف السويدي زفستاني راحت للزفستاني لعلي باكور السويدي سيشار ساعتين الروج هي علي باكور لوی درجه دی نه ساعت اللي دوني با پیدا ناخن يعني ستوكون مش دوني با نزيكي سي ناخن حتى يواردها يا ما هافيني ورا الزفستاني جي علي باكور ساعات دهاد ينزاد التاف دردكت يعني حتى النهاج اللي كان يبسعور بكرة ني سلس بي او زفستان خوش مروفستاني هاري ور هريم ايش بيد بي زفستاني علي باكور موجي باشد اساسا روج لي ساعتك ستاني هافينا جي شب ساعتك ما مستسف قل سيهان بخيراتنا مرحبا جميع ميانا مرحبا سر شعبان جسنا وفيروز به باستكن يا وجي وخيراتنا سر شعبان خيردا به جسنا وی میان پیروز که جشنی که گله که خوش و جوش در باس به ام دوی هیویدن بله ای سال به جوش در باست به بله هر سال سالا دیتر به جوشتر هر سال بله ما مسته دن توبونا روش بروش پشت کوی فاقا ما پشت کوی یان تگهشتنا ما پشت کوی روش بروش بوه ما مسته باور کم برکو جوانا بروی زمانی پیش ودیچن و زاروک پیش ودیچن و داپیر و باپیر ما جمرا میراث که گلی که خوشترین اشتنه
و جوان جی کو پیش ببن او نقدی پیشتر بچه. بله او راستیه که جیانه راسته. مجمع مستع حسیب پرس کرم گویا منابه جبیر که نابه خانمه چه بو بحثات تم کر گو سف گل صاحبی مالات دعوه مسته. یا مگو سف گل وجدادی بترکی سف گل مگو میرات وجم بترکی گوت یده مگو بو گل سف مسیب زن نصیب olmadı hep tikanları sevdik. صاحبی. اون چاوانا باشن اون هر دو خوشک. باشی مالی آبا به از هیویدارم تو جی باشی؟ والله باشم قالك اسپاس شاوتكم هيفيدارم قهون باش من ويا وكا وقالك بوسا خمالي بالتف بهنر وزمان وجرم جول صاحبي مالتا ناف مدى كيم دبن اوتشت والله حتى كو دستي ما تيما مستهم دبي هر مالي كو دبستاني كي جري هميجي ببي عواي بفكرن انجي خم بويا واي خو اخلا رزقار بكن يعني شوفوا امجالكي زحمتياتنا حتى بدمي راستا ایوار باش ایوار باش چاوانا باش انت امش بس تندرستيا وحموا دعادكن هيفيدار دائما قبول ببن ان شاء الله آمين آمين ججنا وتبدا بيروز به يا واجي سپاس لا تجي فيروز به لك سپاس اول رضوان بخير هاتي تشاواني باشي ناف خير ده به سپاس كما بال اون چاوانا لك سپاس اول رضوان مزود ده ندید بيام نوصل ترى والله من تناس نكري يا رضوان انت نو نا zaten hemci ki kültüra korona ya hem talim diyeyim la ben biraz دوری هفت شبیه گدالی کرونا مثلا به خلاص biz بارم نزدیک گرک مفدوب بینن یا والله از بيجي مصاباشتره از باور که evlabi mayında ben hintişti ve mayında ben ne ya يعني هذا رضوان جبو ما قالك باشوي تشي بي ام هاش ساعات دهاتنا حتى نيوري برو نو راستا يعني هن اكتشف انا كي قبل مره من الباشا بس نحن ام هذو ببين الباشا ريري نا بتايبات جيفيني اوري برو هذا رضوان از باورم گرک نزدیک ده مفدوب ببینن اور بروی تو گوری بشه نزنم همه هفدو وجه برنامه و چه و امام مستن والا برنامه ما حسيب ما مستحسيب اداره دكي وكم ما نير خاندني آمد هنا كامادنا جسويس هنا كامادنا جسويدا ما مادنا ای باشه ساعت خوش باور دکم یه کاری ما بیشتر یوتیوب که باشه تمام شغل سر یوتیوب زندیه اره تمام سر یوتیوب های و زندیه ما مستحسیب ویشید او ارگانیزه کن ساعت خوش دست خوش براسی کارکی پیروزه سپاس بو بشتر بونا ما هموه اره والله سپاس بو توا بو کداوه و براستی روزه که هیجای گو یک پیروز يعني بله مرحبا جوارم اهلا مرحبا سر چاوا چاوانم باشن یلکی سپاس چاوایی صابن سپاسیار خازم امجی باشن بیدارم هر باش بید صابن سپاس
از باورم مامۆستا من بو gelek kes. مامۆستا حەسیب Jar derê dünya her keseyir vedere. مامۆستا حەسیب Dengem day. دەنگێتە تێم گۆ دەنگێم تێتە Erê dengete te mamoste. ئەو عادنان لیگێت خوازێ Em ji her kesî şand. بەلکە ئەو نەت کۆمێدە بەلکی نەت کۆمێدەیە Dijer bişine. نازنزا بشێنم Bir havalek bişin ola. کی زانێ بشێنێ هەوا لاز دشینم Tamam. زەحمەت نەبێ Tamam. وەکو کی عەدنان دۆغان نمراوی چنەیە ژەمێ چاوە نەها نەمراویش تەرەشێنم Hevalê Rıdwan bira bişîne jiyatî هەواڵە ردوان kuçûye. ردوان چوویە کودێ قەی چوە بدزی چای بەخۆی ئەوە لینکە مامۆستا حەسیب شاندیت دەست بدە سەر دەدی ئەوە ئۆقێک هەیە وێ ئۆقێخە دەبێ هەرە نمارێ ئێستا چێ دەبێ ئەگەر نیویەوە شین مامۆستای سە مەسنجەرێ بشینم بێ دەخە نانا نەوێنە ئەز نهات تەلەفۆنێ دەتێ دەمە دەقەکی ئازی جێرا بشینم ئەس تەلەفۆن هی دەخوازن ها بشینم بەس دەخەکی تەلەفۆن پتەرە هەیە تەلەفۆن من هەیە تەمە مامۆستا حەسیب چاوانێ باشی Abi hevalê İrfan tu çawanê tu baş e? Bês fasile. Tu mamosta Hesen ev du nas dikin? Hesen kinya. Heval jî li Swîsreyê. Hevalê İrfan. Barekî min navê bihîstiya lê min me hevdû nayî. Yani mamosta jî bêderê. ئەو حەسەن لوێر نو هاتیە لێ گەرناس هەیە گەرناس کۆچەرە و ژی لوێ درێ ez û gernas bi hev ron em hevdû bînin hevalê hevî He gernas jî bêderê rastî. گەرناسی ژوورە مامۆستا حەسەن کî jê kantonê ez Cenevê me Cenevê bêrivan wê derê hat bêrivên nas dikî kîjan bêrîvan bêrivana wanê êya nas dike Ema bêrîvan Kurdî naxive Nizanam pirsgirêk ya çi zan Wala nizanim ji ber Kurdî naxive zêde peyvendiyên pê re heye Kurdî zanem bû çi tercih nake rexnekê carekî ariz bû min got çi tu Tirkî daxwe me neayî beşteranê dîndekî Oy oy hevano uzan çend dakika 4 dakika me derbas bû kerem kin bibore min ji etnan ra rê kirî dîv jî nizanim min jê re guave link Mamosta heskî te ew bike hin mikrofonê hin hevalan girtîne Mikrofonê her kesî bigirim ez wiyaz dikim em dest pê bikin û ez bawerim em ê mikrofonê her kesî bigirin ez ê bigirim niha mikrofonê her kesî ez ê vekim yani ê mafeya xaftinê bixwa ziyad kan destê xwe rake ya jî peyam di chatê binivîsîne ez ê ji wan re mikrofona wan vekim hevano مامۆستا نزانم چاتێ بێژم هەمە حەقی ئاخفتنێ ez ê bilim ئەست خوازم Tamam ser navê enstitûyê ez ê enstitûya Stockholmê ez ê mafeya xaftinê bidim te tamam 5 dakika ez têkevmê ewlî cejna hevala pîroz bikim xêratina wan bikim û em ê dest pê bikin hemû heval bi xêr hatinin ser çavar hatinin wek bûn hemû heval dizanin îro cejna zimanê Kurdî 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî ji 2016 vir de 2006 vir de wek cejn tê pîroz kirin mixabin îsal em nel qada bûn nel salona bûn me her sal her bajarê her Kurdekî li Kuba li gorî xwe şahyak çê dikirê semîner û panel da çêkirin îro dîsa heman tişt li ser dijitalê tê çêkirin yani li heman anha belkî îro bi 5 sedan bername li ser dijitalê heye me jî bernama xwe li ser vê dijitalê û em ê li dar bixin wek enstitûya Stockholmê ya Kurdî enstitûya online û koma xwendinê ya Amedê û heval û dostên me û koma xwendinê ya online em bêjin em îro em ê bernamakê li dar bixin
از باورم امی رو زیده درج نکن هاو امی سه تشتا بدن برخوا لسر ناوی سازیا امی مافیا خافتنی بدن هوالا و یه دنی چند کسی دنی جی بخوازن لسر گرینگیا روژا زمان زکماکی جشن زمان کردی با فنجی امی چند هوالا رو وان گودار بکن ماموسته کامران امی جوی دست بی بکن و پاشه از باورم امی ماموسته ماموسته بس دقیقه از دنگه تفکر ماموسته میرهم دنگه تگرتیه از دنگه تفکر شکرم آخرم فکر تمام از اولی دنگه امی مافیا خافتنی بدن ماموسته کامران از نجبو مافیا خافتنی نجبو پرسک ما بجبو پروگرام کرم که نه د جبینا درباس بوی د بریار وابو کو حوالک ما بر بناوی رونی بو یان باش دبیرا مدنما گرک لسر حواري تزك ويهبو او تزهنك او تشوابو اره حوالا روناهی önən جبرکو برنامه و هبو نکاری تبلیغ بده امیرو بخو ریور بده اره حوالا روناهی نکاری بود تبلیغ بده جبروی وقت مسئله گو امید سام مافیا خافتنی جمع مستق کامران بلا كلام كي ولا كامران ولا دي هر عام او برسك ونتشكي تمام قالك سباستك ما مستق كامران السنة في انستيا ستوكولميا كردي ما مستق كرم كي كاش مرهن كي قالا جرينجيا ججنا زمان كردي كلام آخر بك بله سپاس اشتراجیش همو بشتروانه را بشتروانه هجا و برومتون همو و سلاف دکم و توا سلاف دکم جدلو جان سلاف لینگو اف روش دیاری مکری سلاف لجانگوری و مه جلیلا قاسم حتی شیرین علم هولی جفرهات و لهنگ شوا چاران حتی شیرزاد کمرگران و هوزان مزگین سلاف لحمو جانگوری کرد و کردستان دکم به مناسبت هوانو سکارم بیجم گو ججن خوب خونابنا ججن هر ججنك بكدك بتعبك بخوهدانك بأزيتك دبي جبو ناس بري تخوازم بچار شخوا درجناك ما مستا پیشی جی گوت همو بلکی وی 5 دقیقه وقت لی 5 ناچنی من تخوازم تشتکی جلادت بدرخان دست پی بکم جبو گو افروش روجك بهتر وره فهم کرنا جلادت بدرخان تشتكي وهاد بجد بهوار زانينا زانين خناسية خناسي جي جمرة ريا فلات وخلاصية بدكي هر کسی گو خناس دكي دكاري خو بده ناس کرن هوارا ما بري هر تشتي هينا زمان ما ده بده ناس کرن لو ما گو زمان شرط هينه يبيشيا زمان ماشي وقت ملي ميزه بك جبو ما حموا افغوتن هر بايفا كوي بجرانيا زيرو اقوتا البا ما جرانا جبوغو جديروكا كيفن وحتى وكافيغا قالك كتقاري في زماني ازياد ديتن تعب ديتن وقهاننا روجاما دجي ام تشقى حول بدن وام كاربن في زماني بيش بيخنا مي والقاسي بسر بلندي يعني سر بلندي كالبايخو بهن يعني جبابا طاهري اوريان علي حريري مالاي جزيري فقيه طيرة احمد خاني يعني بهجماري ناي هجمارتن جو كات دان جبونا اف زمان نمري وببي زمانكي هفقرتي زمانكي قشتي زمانكي تيقشتني و اف زمان دفع ام تشتكي دي ترشي جلادت بين بيراخو جو جلادت بيجي زمان متشرمي منا زمان خلقي كراسي منا اسكارم كراسة كي بقهارم لازني كارم شرمي خو بقهارم دبي مناسبتا جرينجيا وحمو قهون حمو جي دزانن كونغرانا تويا كردستاني 2006 دا
پازده گلان وک جشن زمانی کردی قبول کرد و بیان کرد. اما موقع انستیتویا کردی استکهلم حواله بورتی و حواله حتی نها تیدا کدا همو حواله های و گلک جبه حواله ما گو کدانه و انستیتو و گهاندنه ایرو هن جوانا گهانا ریا پاکواریه و هن جهدنا مدنه و هن جی چونه سردلوبانیا خواه کدا همو های یعنی دبیر بیا وایدا از الویده حضورا و همو دا سپاسیا خوجوا حواله ما گو ابن استتاوا کرن و گهاندنه و روژه گو کدای همو رجی سپاس کن. اما موقع انستیتویا کردی هر سال سالون دگرتن سمینر مددان کنفراس مدکر جانا جی لدر و شاهی و گووند و خوشی ما بیانیا جی ججنا خود دا قبول کرن لی مخابن ای سال وین نخوشی ورکر گو ام برنگ کی وها لبه دره بکن و دبه دجی اب جی سربلندی که گو نا ام جی گلک بشه دنیای ولات خو و جی گلک دره دیتر جی ام پاورانو و مهوناست کن بی رنگی حوالنو یعنی ملت گو ججنا خوا نا آفرینن ججن خوا نا آفرینن مجبورن ججن اهنا دیتر تخوازي أفيديتر دجمني وابن تخوازن دوستي وابن جيراني وابن يان دوري وابن وجاج نديتر شخورة شي بكن وبافرين شد الخوشية جوين مروفي ريا جوين طويرة جوا مروفا رقو كارن جاجني خو بافرين جاجني خو خودي دركبن وبا جاجني خو دناف قلدة بكنا جاجني نطوي وبيش بيخن دبردا جاجنا زمان کردی جبو ما گلکی پیروزا جبو گو زمان ما هبونا میا و هبونا مجی وکو ام حموجی زانن دبی ام برخودانه بدن برخودانه دبی هلا هکا گوام لبشه کردستان باکور کردستان میزکن بشه مزنا و هستی پشتا کردستانیا او ام لبه جاجنه دبی گلکی دلسوزی خودی درکبن و بی زمانی گلکی پیش بیخن سپاس جبوگو گهدار کرنا و حموا جارك يتر جاجنا وحموا وجاجنا قالي كردستاني بسريد جاجنا يجو أف جاجن دياري مكرن بيروز دكم وسباسيا خوش حمو كداري في زماني را پیشکش دكم سپاس ما مصطفى ام سپاس دكم ما مستجواره يعني بشتيوه ام كي باغفه ادخوازم ما مست ميرهم ما مست مدنگه تفکر ما مست ميرهم تمام باشه تمام ما مست ميرهم حواله ناس ناكن ادخوازم بدم ناسين دمك درج لانستيا المانيا يا كردي سروكاتيا وكر ودري خبتي وسر روزنامه گريا كردي كارو خباتي وياي برتقاوياي ما مست كي سالان سر زمان دخبته برا ما مستج مرن قالا اوجل سر روجا وهنا كي باخ سباس ما مستحسب ما مستمر حمل انستیا کردیا استکهلم یک جوا کسی گو دام مزران دیا یک جوا کسی گو تد کارا پیشی کلیو کداوی جیا مگشا بهتره جی ما مستمر حمل نتنه انستیا آلمانیا انستیا استکهلم دام مزرانه ویا وكداوي جلكا ده حمو وارك زماني وبيت تفجير ده كذا كويه بهم باهيا باستكش آگاهی ما مستر میرهم جر ما مستر کربک سپاس جبو حوالا جبو گیش حوالین بشدار نهایه می براسی از هنکی تدی لگورا بریارا جبینا در باسبویی ده هنکی ولو از لسر هند شتان فکری بون دنگم چوایی باشدی اولا حسیب دنگ چوایی ما مستر دنگه تگلک باشه تمام زلال تمام ایجا تمام uçağı vakti emin be hevrebin ve lisev zaman perskirek derdor zaman ve cejna zamanı kurdibi. Havale kameran şfahit işlerin esası ve bilgehin bahs kirin, testişam kirin, hecmartin o havala jî bihistin
بری از بین سر هنک مسئله که زمان نظام هجمارا مجوا بو كم يعني نزيد يعني بكو حواجي وقت ببين حتى فكرة فوجتنا بلكي نجارة كان جارة بكار بندج باش القادم كان قلتنا في أول ب دوسي فكرة بدوسي قلتنا لسان هواري جيورولا هواري وفينك يجي جلادك بدر خان گریدای هواری پیشکشی هوارا بکن نا پر کس جبو هواری گلک تشتاق بیشه سال داوی هجمارا لیکولی مقاله و رپورتاجن لسر هواری جیهو وزن و گرانیاوی لسر رولا جلادت بدرخان وبلكي هجمارك كوباري دن وكروناهي ستيركو هالوكي دن زحفن صالي داوي مثلا تركي جمال فري بنا محقق هناك اقهداني دبيني انها هناك تديد بجن نوبونك هن بحثا سنتزكي دكن هن مانيفستويك دبجن هناك دبين شكلك رينيسانس باوريا ما ابقش جي راست اب حمجي جبو هواري جبو جي جراني ورولا هواري كمروجي قالك يا بكاري بقري الدست لسر بسكني كل ببي دي جي خدمه بل ابج رنج دير بنافكرين وقت سنتز ومانيفستو وابج رينيسانس وهروكي دين جبو هواري نبتلي دي جي خدمه جبروجي دي جي خدمه كو نقطة جدو هوا نبونك قد رهن خوي لسر رهن خوا لسر در باسبونا خوا آواد بي يعني جالية كي اگر برو بگري جي آرشيبو خزنيا ديروكي سياسي جواكي ومديايي بخودي دبه و خورتیا هواره و دهنه روشی به باورگام جورتی و یاکو هیچی پیشتی او قال سالن خطابی مدکی بالا مدک شینه و حتی ایروشی همه او درباس نکریه اف آلیه هواره اف خطابت اویش بونه کو و پیشتی مشی اف خطابت و دوام بکن وكيدن دسيت تشتاجي إشبو سكنة هواري تفاضل بيجم وهنا كي بين بديرو بقلي بدل يعني حوالي باشدار دزانن كو هوار جبر هشمارك سبب راوس ياو سكين يك جوانا يعني مروب كاري بيجي كو هوار يعني زيده ولو زيده جي صدي سال بإرادة ودافازة داهنري هواري جلادت بدخان را نوستيا نسكني اگر مرو امبج سالا 1933 کو هوار راوس یا سکنی پشت هجمارا 57 به هجمار دستپیکی مقایسه بکی مرو دبینه کو جبوکو هوا دوام بکی و بتنه لپنجیو حفت هجمارا رانه وستیو دسکنی امکان پر زیده تر بود شرطونه قال لك باشتك كماني جاورا خادرو يعني جاورا نبيسكارا جاورا ام بيجي بلكي فندوانا يعني جغرافيا فندوانا جي باشتكو هشمارا نبيسكارا جي قال لك زيدتر يعني دي جلادت زحمتي قال لك مازن ديتن بقوتن ابراهيم سيدو ايدوغان كو يك جوان كساني كو ليكولينا قال لك هجاب سروبر لسان حواري جلادت بالخانكية قوتنك او هاد بشي اسكارك ايجي هدي او قوتنا قد وقت ياخد نظام جبو جوجل تي قوتن كنت ادري بسكاري روسيا حاجه بن اعطي جوجل او اندر كتنه بلكي في بي بي جول ارز كيف بقولي ابراهيم سيد ايدوغان دبجي جلادت بدرخان جي كركي نبيسكاريه اللي هجمارك تسكن كأو فنان نبيسكاري وبدهان
نویسکار درخست او آلی پر گرینگی کو گرک رانرسن نسکنه دو هنچی یک دیجی بکنه بحثا دست مخلاص کو کار آنینه ام بیشن کود ناوین کود کو کار آنینه با او شوی که او قضیدن بلکه کل کن درو کن جهاتی دیتن لقال لك دبري دي دما كو خبات الا قال بن عدد بنهي دبي ناوين كود مخلاصو برنامج هذا وقت المكاتين يعني ليا جلادك نجبر إلا قاليته وفينا نجبر كأو خديتي أو الكبار خبرها ولا أشكره وبكتيرية جبر ويكو بهجمارك ناب بلكي دسر سيه نابيره كهيج حتى إيرو تام نهاتي في إنكر الناس كرن دسر سيه نابي نبيسي بنابي جور نبيسي حتى كو هاتي فيديو أوانا هذا أن بقر إنسان سبب قلت لي يجي تلي أو نقول نبي إرادة أخا بدل أخا وسطان دهنجي زختا كماليزم بينو كيكلين كماليزم ورجيم كماليستي بحكومة فرنسا وهولين وخباتين وجبو كوهوار درنك لي أم بينا زانكو جبو رياض تزاجي كيكن وجبو حل وشان كبارك وحل تشتكي كبنابي كرداد بو وهنكي دبو فاكتورك هشياري أورغانيزموين وشمندية كرداد دولة تطبق كي عن آلية الدنيا مداخلات وقت بريز محمود عثمان جارك يقول اگر مري فيجي ستير كيفان ستيرين العظميجي تشتك بدست كردان بكذو تركب داخلات خالق دنجي أو كو جلادات دما كو كوار درخص بشرط كو خواج سياسة دور بقرأ كوار درخص لي جبو كسكي وقت جلادات وبخش ناب السياسة دعات وقش شورشين كردستان تحقيق ذكرون حتى دناب يا عرارات القدر دما شورش عرارات شكست درباس إيراني بو أو تدي بسرية فشاحة وباشن جا إيران وتسليم إنجليزات كإنجليز وتسليم فرنسيا دكي أو هابوكو نكاري بخط تمامي السياسة دور بخا دكشو ده قال جراج الشامية دركتو تدي دبنش عبدالية قال لك كرتبو أو بخش دركتنا يبو فاكتور هكش بو كوكوار بقرتب وأب نور الدين زازا بخشي نور الدين زازا جماعة بكيكو سببا كو هوار راوس يا سكيني دور نقلتنا جي سياسته وهوار بيجو حتى هجمار دركة ما قلت ليه يعني بحث يازده سالان دبي فقط دبان يازده سالان دي بردوان درنكه اللي بتسجلك بردوامية جايكو تسجلك خبات السياسي جواكي حتى شرعي شكداري وقال لك شاخ وبر الدنيا راسير عليكيها جواتا كردي حتى يعني هجمة راح يجداو بيد راوستيا دمك يعني صالتيو كندا دمك راوستيا وكيش الجار دي داس بيكن حتى هذا المقصود كله سياسي وكأنجام قال دايبي باش تقازمه بيشنكو خباتو خدمة هر خباتو خدمتها شي سياسي شي هر وكيد شاخن جياني جباتي سياسي مدعي روشنبيلي وفكري وهر وكيد على خدمته سرب خبون اوي بقريجي يعني ده حتىكو خباتك بن داس حالات دارية دولة داغير كرده حتىكو آلي كاريا فا جدرك جدية كبيرة حتى أو شوية كي فا نب إمكاني فا نب إمكاني أندام قالوا خلقي ولاتي فا إيشو كارو خباتا فا بكي شافا فا بقاليني أو تم جيان وشارنو ساوي نا أوليو تبدي تعلمكي الدسي قوتني بجملة تمام بكل فاشتين سرزمان وأم ذي بتايبتي أم أتكسي كل أوروبا وبتايبتي جي السويدن أم ذي هناك جروشا وشان جري ومديا كردي السويدي قال لك باش ولحد كاربلية
يعني herkes dizane ku tedi zaman ki bahsa Swed'di bu hatta bahsa ekol Swed'di bu ku Swed ji tabii şartı ve hepimiz ve ku çar parti ku lisan satılır gibi ya bu kombo bu denat sazayı avahi federasyonu çar parçalı Kurd hatı bahardu tebrik ederim bu hazine hatı zamanı Kurdi hat fasıl zamanı Kurdi cebi konferans hatta zamanı Kurdi bu zamanı Kurdi peşket o demek ki Swed dibiyali mesela dersine kubara de kitaba du her vakitin gel ki der katbet hatta sale 2000 belki hatta 1000 rejim nasıl notu peyecek kısmı bir derece ki ama ev pranya van kovara ve alikarya Swed derken yani belki careke hepimiz haceder ki hep programa gibi taybetin serbe çevirin yani ciddi lekoline kelli serbiyali bikin mesela Kürdistan tres ku be bawariya me yek ji baştirin weşan bu ku sale haşte ya qasid birabed may haşte u habdaka o çend sal jnoti ji derbas kirin yek weşan hadi be kalite awra bojna mabani serketi mizanpaj reng makale navero şah geleki hijabu او بخوجي جي دستك حتى دوي بالكاليا تري سويد دردك روجا او الكالي كت جلجي بو تذكرك بو بروبلم حتى جارك درباسي ما داجي بدنا محمود باكسي و رحمه فديله بي اورهان توتم تو فني بسكارك فرد روجا مباني كيلكي شارزا فرد بو تذكرك كلسات مثلا بي الكالي جي الكاليا كو جسيدا سيدا هاي ريخسلك صاليك الكاليا امريكا ولاتي جهان سيهمين ديك بروبلم سوينا شيء يا دوهم مثلا ارمان اسكارم يكويا كوباسا يشابكني ليه كندك يا مثلا ارمان demek دور دريدك خدمتك قالك باجيك زمانه كردي ديروكا كردي ادبيات كردي وهذا وقت درنا او بخجي يعني مراد جوان قدامك او درس بالشارع ويدك چند جهه بحثاوی دیگه که بیشتر الیکالیا سوید هات راوستاندن امکان بردوام کردن توبارجی ادی گنجیو اوانا وقتی یعنی وشان سالن هفته جداویا هفته بری حشتی چند سال حتی سال داویی آنها کم بودن اجمالا کوبار بودن البته که پر کم بودن اما بیش نمانه نکی بودن مالپر همه الیکالیا سوید درد لبر كتابخانه يكي كتابخانه آلبيكي كتابخانه كر هجاي لغورا اگهداري داوي كومل ج برپرسياري وي برز نوزات حروري گر 12000 كتاب بكردي لسر كردا يعني بزمان اندم لسر كردا هي ولدورا 1000 روجنامه وكوبارجي لبر هيكو كوموي وجي هكي بربر هجاي ودمك يجي ماموستا يميكو بيشتر شو ارتوكل الودا مالنسانيش بريز مالنسانيش يقول كانوا خدمتك خدمته وان حرضاجي هم ماموستاجي هم يا ماموستا نوزات هم جيا مالنسانيش زعف زيدايي بلكي خدمته نديم دابيران يجيبوكو bu sebep bu kütüphane çekti. Yani 2007 hatta beriyle demek ki alikarya Swed yani hem kitabı godkırın ve alikarya Swed hakırın kesel vur kar bikirin ve alikarya Swed'e kar bikirin o tamamı ambejil hizmet ve basma kujibin ve hamil Swed demek duru direşkir adbar beri dese sala Swed hakçı ki bu hayra alikarya me bes icat kısmı ki emecadi hinek ji alikarya hatta hem sallisam dikir emecadi kısmı ki bikin devun bu faje hinek alikarya fakir maalesef ev qasır ve şembilin ve uliskarin ve ev kesete dinaf kafat barın kul şfar razinin avana dinaf fade nikaribun be kütüphane finanse bikin ورشا kütüphaneci anha ev hay şfa pir buyi çilo pir buyi yani alıyor ki hizmeta mazlum belki یک ماسترین کتابخانه کردی بگرن لعالیه دلجی ادی نما کاری کتابی نو کرد نما کاری اما روزنامه نو در کردن بکره و بینه و تحقیق که
إجا أزل فرد قديم تفجر رزقاري قاضي دما قمرو بلدناري جبركو خود خواخوتينا صدقي جبر بينا بالا خبد لي دنا بشرط حالي دجوان دل الولايات كيوات تركيا كو بردوان تدي داقوك في دولتي لسرسر مديا ما يديسكاري ما يروجنا مباني ما يروجي دسار صد كثير دوا زندان تركيا دي قلتي دي حبسة زندان دي ودناو آگر و بارود دي روجنا مباني مكو جي پسلی جي سپاسی کارو خبرتا خود کن يعني ولاد تبيلامه امجبر فايزا نوتو يكي جبر روجنامه ولاد امدرخن امشون اسطنبولي يعني وي وقت خودي قراب يجبر يعني ولو هاد قبول كن بشكل كرديا ما باشه يعني تخمين بكن دو نوتو يكي دي ام نوتو يكي چون بيش دسي محاضرين مد 22 صباط دي حزار المقصود نوتو دو روجنامه ولاد مدرخس تشتري ششحف مع أمان خبر بيشكت إيرو بالصدام بحضارة الهواء دركتن كوكارن درسي بدن درس زمان جيب درس روجنامة جديد حد شيء بدن روجنامة ولات سكني ولات مدركت ولات مدركت أزادية ولات دركت وأوا يعني علي دي جت لبناني ülke يعني ülke وجندم ونظام حتى إيروجي بلكي زنجيرك خلكن روجنامه ما هما تقدر رزقاري قاضي تقدر رزقاري قاضي كوم دبن دولة كر نكر نكاري بمسكين يعني حاضر هبون فدائية وهبون كسيكو حاضر أمادة مش حرب يسكيف حرب يسكيف بروبلم يعني خبز بن بيز يمكن هبو تلفزيون ما قلتهم زمان ما دامك الورزي كان ما دو مديا وروج تيبي وسنين تيبي حتى إيرو جيني كاريبون راوا سنين ريلي بقرب إجا البارم هناكي ما بيوس ديت يبقوا مولود زاني بكو باشا أساسي سركي وبنجاهي لسر حوالي بين كان تشدوتن إجا باشا زمان إجا فاضل سبيشل هناكي سر باشا زمان بين حتى حوالي أزوار مجال كبار وقتها هبال بيوز بينن أذكرهم لسر زمان جي كم تشتغل بيج. ما مستسپاستکن گلک آگاهین باش بون مالیاوا سپاستکن هواره کی yani ger pers haben em dikanij bu mamoste milhem ya jî mamoste kamran persajî bigirin an hevale ki hebe bu xwazilê zêde bike an ser mijarê baxfe em dikanin mafê axaftinê bidin wan. از باورم خازم ما مستحسن سلاف در چاواق کرم که صاحبتنش از خازم براسیج برگو بچه از درنگ جهاتم از سریع نه نگهامیده ما مستکامران چگوت از نگهامی بس ما مستمر هم تشتغله که بده و خوش گوتن لنظام جوین و بچاوی و هدیتن بچاوی بمشه سریع دجبر نگهامیده نه ما مستمر هم لسر مثلا پیوجوی هواری و حتانها براستی گله کی باوی کی پداگوگیسک و خوشکانی زمان پیوست نکرد سر بنای دوباره باخه به طبیعه اگر حوال ندی لیزده بکنیان کم بکنه و تشتکی دیا لی امجنها و شوندت کارن چه بکن یعنی وکا گله کرد وکا انسان کرد وکا کسی کو خودبینی وکا نویسکار و ماموسته و زمانزان تایبت سر مجاره زمانه کردی از بهارم لسر وینا گرک مروف گلکی هور و کور تبگره یعنی راستا گلک بدل هاتنا داین ج هواری و حتانها گلک روزنامه و گلک کوبار و گلک نویس و درگاه وانا هاتنا کلید کرن و ریببر وانا هاتنا گرتن و زندانی کرن لینهام راستی که جی بزاندن یعنی ام لاوروپا جی نفشه منی لاوروپا زاروی ما و زاروی ما اف زمان شیرین و اف زمان خوشک و اف زمان ما و ام پی يعني هبونا من سروية مثلا هواري ده زمان جبون زمان وملت بيجي زمان شرطة هيني آبيشنا يعني يا بيشي اگر ام في زماني وفي شرطية مجبير بكن تي واتي جو يعني وكم ملت ام تيك هرم
بتایبەت لە باکوور سەر باکوور بێژم دەما ku mirov bi kêre daxivê ew aşiqiya ew maşoqtiya zimanê Tirkiye heye ev ê çawerê şikandin bi taybet li ser vê ez dixwazim got hinek heval li ser vêna hûr bibin li ser vêna nîqaşekê bikin wekî dî yanî heger em her tim li tenê şîrova û tenê li gotina bigerin gelekî xweş em dikarin tişta derxin lê bi rastî gerek ji niha pêvder li ser zimanê Kurdî çi werê kirin ji bonî ev ziman newê ji bîr kirin nizam belkî mijara we di vir de heye ji mijar û ez nîv saetê dikarim pey nîv saetê de nêzîkî nîv saet çil deqe ez mecbûrim herim lê ew ji dilê min hat mixwest ez wêna jor bêjim û silav li we hemû çika mala we hemû ka ava gelek spas dikin maliyê ava yanî em dikanin kesek bixwaze dikanin bersivê bide ama ji bo tiştekî da ez bêjim dîsa heval bixwazin ez ê mafya xaftinê bidim wan mamoste Mirhem got her dema hawarê de ekolek wan hebû yani gava kowarek ya jîn weşanxanek tê ava kirin ekola wan çêdibe ekola wan çêdibe azadiya welat yani bi weşandina rojnameya rojane ekola piştî nodî em dikanin bêjin ekola azadiya welat e berî wê ekola rewşenê berî wê ekola hawareyê niha yani vaderna jî dikanin ekola Swêdê mamoste Mirhem dîsa gotibû yani her cîkê ekolek wan heyî lazim êdî va ekolana hemû standartekî yani alfabê de standart û di rêzimanê de standart ya dinê mamoste Adnan ji bo yani ka em ê çer bikin yani êdî slogana derkevin em çi tiştekî bi obje yani em ê çi dikanî bin bikin ki em vê asîmilasyona li ser gel em xelas bikin yani bi rastî fikrek me heye û hinkî hewldanê min jî hene em dixwazin dibistaneke online vekin yani ji ber ku Kurdek ve em dibînin li bajarekî Swêdeyê Kurdek li Meksîkayê zarokê wan jî li wê derê û yek nizanim li dawiya Japonyayê ger dibistaneke dijital yeka dijital em dikanî bi vekin hinek hewldana me heye em ê yani vê çikê yên diasporaya em bêjin Kurdên hatine miştehkirin hatine sürgünkirin ya jî mecbûr neçar manin anhalı dewletan yani em êdî nikar kesek vegerin û yani heb jî derfet hebin jî êdî zarokcî dibin em nikarin vegerin lazim e yani ji bo yên diasporayê dibistanek dijital yani hemû heval mere dikanin ser wê xebatê bimeşîne dibistanek dijital yên dinê dibistanên fermî hetay ku yani çikek devletbûnê tune bi di Kurda ve an konfederasyon an federasyon an xweserî an azadî an serxwebûn yani hetay tune bi di nav devletên ku devletê me dagir kirine wê destûrê nadin mixabin wê destûrê nadin yani ewel Bakurê Kurdistanê saziyek me ya komelek hebû komele çav neberiye dikirin deh cara hatim ser me digirtin komele girtin mamosteyên xwendekarê ku li wê derê ders dan wan fîş kirin ceza dan wan yani yani dibistan wîya ya me nikerî komela de ders bida yani biya me pêşniyara me em hemû hevalên ku diasporayê ne yên yani bawerim hemû hevalên vê derê jî li ser ziman dixebitin kîjan welatî bi em dibistaneke dijital ya dijital em li ser bixebitin ew ê çêtir bi û hevalekî bixwaze baxfe em dikanin mafya xaftinê bidin wan ji Amedê kesek naaxivî ji Amedê mamoste Ehmed Kaniyê te xwe veşartiye zan dengê min darê nare dengê te tê min dengê ha mamoste kerem ke Amedê me çavê min te birî من عفو بکه جبر کو رونایی پیش نیاز ما او را نگیر از من کار درکدم قارشیه نه کامera خو وکنه کامera خو وک ها زرت نه دنگم بی بس از من تانی جان مر به فدی کار ده دست خود دست میشه دست خود دست کامera میگم نه تشکی نبه هوانو ایرو از خوازم دیا بوره پار بکم وجه خود تماشا کریه تورا چند زمان کردی
ایرو چند ساعت وشان وقت گو یعنی آنلاین خبات پر خوش معرف کاره بکه به تایبتی جی کچا جلادت میر جلادت سینم خان و ام بجن کچا مالا جمیل پاشا به هفرا اوه لسر تلفزیونی گلک صحبتکی خوش کردن داویدا حواله ببرد کچاوی کی جان اج بروکسل هاتı bu şu hatı bu نه فردا اوا فردا جميل هوليري بول هوليري tamam يجعل بروكسل من الانستitüya بروكسل demek ki karadaki ama قيزة تدي tamam Kerem devam et. بله او هر دو به همراه یعنی از خوازم یا ببیجم دیمنه کی گلک نتوه پروری چکرن لزبر آلا که خویبونه بریا یعنی همو اوه آلا کردستان کد کمارا کردستان المحابات جهات او کرنه لبروی آله و بخاند نیف ساعتی هر دیا تو دزانه یعنی دستلاتداریا کردایا دم میران دا میره بوتان هری داوی لسر دستلاتی بو و میر جلادت دواماوی که ایرو اموی روزه پیروز کن کچاوی آخفی ام گرک پی هستیار بون و براسی جی حواله لسر تورا چاندو زمانی کردی خدمتکی باش کرن و از نها پی حسیم که ما مستحسب به هیوی هیا که پیش داشت بونه قنه بجی نفش می کل پنابرن جزارو کیوانا ام بجن دبستانه که آنلاین پر باش ببه او فکره که خوشه و از کارم مخص از وی هستی خوب وره پار بکم جامده من گوداریا وان کر هر دو مالبات مالا جمیل پاشا و میر بوتان به هفرا لسر یکیتیا کرده لسر مثلا سینم خانه او که گوتنا دیا خوگو روشن خانم گوتیه یکیتیا کرده بینن پیک بینن از کردستان گوره بخش وبکم یعنی وسا هست خوش از هیوی دکم ایدی کرد سرکفتینه پیشکتینه خوش یعنی چقدر دجمن سروان داده daha بهز لهمبر دجمن خبات بلندکن و ام بجن برخودان جیانه و سرکفتن جوارد خوازم gelek spas dikim mamoste here bin spas dikim kesekî dinê استاذه هي ماموستا kerem ke hevaras ججنا زمانی کردی تبعی والله پیروز کم نا خالق و ساعت زمان پرس گریکا بیشتر جنراسیون نو هاتی یا دیاسپورا راستی یا کردی نه خاص اوه راسته لهنی کوالاتنا و درفتی کو زارو کاربن زمانه دایی که بخوین دبی کنه بله مثلا دماغ یک لباکوری کردستان دمیسین اصلا زمان دور ده خطری ده یعنی لباکوری کردستان زمان ده خطری ده لهنی که هری مانی دی رژه آخفتنه یا بکردی داکت یا 5% 4% صدی 5 کس بکردی آخر یعنی زمان دولات ده خطری ده نتفن الدياسبورا الدياسبورا دبي ام بيجن نسلي كونو لفر تشيبو لفر ديجه او ديجالك هيلاندا ام بيجن ام جواني ما يسويت بدس وكد ديوان بگرنه دسوا کردیان گلیک باشه یعنی کردیه که باش بریوه باش دخوینن دوچن او درفت بلکی هیا هفتی ساعت تک بیان 100 دقیقه یکجبه درسا زمان درسا خود بین زمانی خود دخوینن لیل باکر یعنی دوی یک بهتر بری خوبت باکر زاروک یک لگنده کیج اشر نخی دکاری بمره باخوه به ترکی باخوه کردی نزانه به
بفكرن زاروكك لگوندکی جشر نخیر کو دبی کو کالکی و پیرکا و یک کوتن ترکی نزانه به yani eğer emtene de ava diaspora da dest bigirin az bizim durdaki masiye yani diaspora bir şekilde ki jiberku او çevsandın o zulm او السر منینا باوای که راحت بکارن به زمانی خودی در بکن باخذن پیش بخن لزاروکی خفیر بکن لدبستانا فیر درس بدن از وقت ما مسته درس کردی کار دکم صدو سه شاگرتی من هنا دو شاگرتی من کردی باکرن تانی دو شاگرتی من کردی باکرن تاوایدی کردی می بیشن جپارچه اندینا کردی باکر یلی کلاندم بیشن زاروکی خودشین درسات ترکی وان فری ترکی دیکن yani هنه کی دوی هلی ده yani پیوسته که ممکن و که گم گوت سری ده جال سر اصرارم yani لباکر زمان ده خطریه ده نه الدياسپورا تاني خباتا ما دوی بری وینا لکردستانی بهنه کی از وانات بیشم دوباره سلاو رئیس سپاس دکن مالیا با ما مست اجد خازم هناك تشت بيجم كلام سونگول ج اناتولیا نوینم ج کونیایه اجوا همو صلافتكم جاجنا زمان كردي بيروز با همو كردا بيروز با هوا سبیم تشتکی باش کد بله راسته زمان کردی با کرده تهلیکه دایه نتانه لباکور لباشورجی aslında da tahluke doye yani hinek de bejen işte be devlet bun be zaman buna bele nivji baba devlete kamal başur heye bir roje min خبرك خان وشايك خان تبالاي حمو باشر هevlere بتركينا افتنا برا هفده تركتا ادن يعني ادي gran تركتا خبنا رزا فيلمان ترك تماشتكنا يعني كورت بخط خازنك اسميله بكن تمام داير كارل سر مهنا ما اسميلتكنا لأم بخاجت خازن خ اسميله بكن از شما بیشم از آناتولیا نبینم زارن مه هین کردی تاخفن لگنده کردی تاخفن باجار کردی تاخفن کردم آناتولیا نبین تن با هف تن به کردی تاخفن تن کردی yani راست yani peyvenme Türkiye jahane ama olabildiğince bu kürdi taxtın. Le hevalanmak Bakure Kurdistan'da da hatın vura yani sürgün bun işte bu kar kıymat hatın da 10 senede zamane kaç bir kırına. Jberçi bir kırına yani nizani hem bu zamani kat berxabedi hem beji bu Türkiye de bejin ana dilde eğitim istiyoruz. hem ji bi zara xera bi zimanî dagirker axifin. Yani her tişt di dest me de ye. Ev gotineke pir be her tişt di dest. Her malak dibistaneke. Min xwe li ser medyaya civakî hîne Kurdî kir. Yani hîne nivîsandin û xwandina Kurdî kir. Ji xwe min tizanî ki ez baxivim û fehm bikim lê nivîsa min nerast bû. Min nivîsa xwe jî li ser medyaya civakî rast kir. Ser xwandina Portûgên Kurdî rast kir. Demek min karî ki ez bikim. Demek ki her Kurd dikare bike. Lê Kurd nixwazine. Kurda zimanê xwe ortak dîl kirine Tirkî. Oysa zimana Kurdî ortak yani hevpar Kurdiye yani. Divê Kurdan Heqarî, Kurdan Konya'ya, Tokat'te, Van Kars hemû bi Kurdî baxivin hevdî fehm bikin. Lê em bi Kurdan deverên din digenî hevdî
زمانه ما دبه ترکی چما ام خ نیشنی یا اون کرده کویه نه ام فهم نکن اتنه کی خود زور که زحمت ببه ام خ زور که استخازم ملبته کمال لبی داره های مردینینه ام هر روز لباها بن افت نباره خا يعني نباره خدا بترك تاخفن ام كردن اناتوليا نافين تنباره هفد دو چن ديگاني هف بكردي تاخفن ام او حمو تركن خزو چاخه تركيا كرده وقتك افدان تكن از تبرسكريك نابينم از تخازم كي ما كردي باخفن از فهم نكم از سيد نوت فهمتكم سيد حفتي فهمتكم يا زحمت بكشنن جبوي زماني خ زحمت تکوشین نتنه چک و رخن تکوشین مجی انسان برخبده یعنی ام لسر زمانه شین دبنی نتنه بوی کردی یعنی بلکه ام عرب ببونی بلکه ام فارسی ببونی کردی جی همو زمانن به دنیای همو زمانن گلن جه پیشروجه مره پیوستیه که مزنه از جو سر ویج میده که بدم یکتیه نتیوی از باورم لبرازیلیا بو دو کستنه لسر زمانه کی مانه سر زمانه کی دو کستنه مانه تن ev دو kestane وی زمانی tuzanne evcilerde xeydine Birleşmiş Milletler yani yektiye netivi katiye navbareki bana hırt kesana lehev bibine ki man navbare havdı bağıfın bir zamanı bende nekin. Eçil milyon Kürt lehevdi xeyidine ve hevdira bzmanen da gırkeren kay yajib bajarek devletek li dijinin kırına ortak dil. Yani tane tıkarek eri sosyal medya sar dijital dibistanek bebe pır baş bebe vaktak ecbuy vej bijim demek ve despekir min çand hevala khab akır yani banga hevala kır mungu mamosta hesip karikvant ke unj tevlibin bar rojana unj tzonum mamesta bu qas pır kes tevle kursa ve bu ki na ez baverim bu qas kestneye em zu sardı beni zu khad تكشنني اوجي رخناك كردا ببا هر ما يعني كوفار نوتشي لسر ديجيتال ميديا بيرتوغان كردي زعفرن تبكي امتانك خزور كني سر زمانه خفر بكني زمانه ما هفبار yani ortak Kurdiye inşallah emek لسر Kurdi zaren hem mezun bıkın yani Kurdi tıparizin bare zaren hep Kurdi mezun bıkın. Spastıkın. Hem spastıkın. Maliyava. Mamusa Songül. Allah vajab. Spastıkın. Kesek idine. Mamusta Hasan. بله امجی دست پیکی جشن همه حوالا پیروز دکن یا زمان کردی هیویدارین سال بو سال روش بروش دم بدم هر تشت پیش دا بچه و روژن تاری در باز کن اجی تکارم هندکی نرین خال سر رفش زمان خباته که هم بکن دو بیتا سودک جبوی پیش روژا زارو کمه نرین خواصا بجن بلکه حوالا هندکی تالیه دیروکی دا بحثا آستنگی و روژن بری لسر بریا چاپمنی بریا کوارا هوار که حتی ایرو گهای جنها پیداجی پیوست ام بری هر تشته لوک کده خواهی در کبین برفره بکن و نه هوارکی هزار هوارا چکین جبر که روش و دنیا هاتیا گوهارتن ایرو که انسان دکاره برای و تکنولوژی گلک تشتیم باش گلک خاندوان و به هر شیوه که دکاره با آلی زمان با آلی فکر با آلی دیروک دکاره زانکوات یا وکه لی یا گرنگ چیه یا کو دست پیکره نه جبر دی بیجن به کردی دی بیجن شول شیر دما دست پیکر دبر ریوی افراسته که خواهی لازم هم لگوری به هندکی
خمسار نبینه و دست بی بکن اف هیا لسر زمانت کارم وی بجم هنده که از من مخمور خواندیه من 12-13 ساله کرمانجی خواندیه و 5 ساله جی انگلیزی و سورانه مخواندیه 6-7 ساله جی من درس دایه درس ادبیات می دایه و درس زورو کاری دایه بلکه گل جامعه ما مستمر همج الجامعه و ما دبویه کنفرانس و خوات مدا ما هر شرکاتی به هفدورا کریه است کارم جبوی مسئله زمان کردی د آستا خاندوان ناندا نت آستا روشن بیراندا از کارم بجم پشت کووارا هوار مخمور یعنی پنگا به هر مازن شورش هر مازن پیش قسطیه جبل بدری قاسی 4-5 هزار خاندوان ما به کردی همون به کردی فکری به کردی آخفتن به کردی هر تش به کردی به ذهنیت کردی نه جل کس هنه به کردی داخون لی ذهنیت جی یا اساس ذهنیت انسانانه هک ذهنیت صافینه به او چه خاص کردی بزانه نزانه جی او نت برجمندی نتوکر دایه جبرنه ها بلکه جل کس هنه به همو هزاخاج دولت را دخابتن کردی دزانن لی مروف گره که واحد تشتا صد اساس بگیره چما ده بجن به کردی به هزاره به کردی به فکره به کردی به آخوه جبوی هر تشت لگول وی به جبر انسان حتی به کردی نه هزاره جه کس ایدن را به هزاره چه خواست کردی جبه بیواته مخمورد وی اولی دا شانس که خواهی براستی جه نها بلکه جه همه کردستان مخاندوان مخمور نما مستای میبره ما مستای میبره جه تنه کرمانجی زانه لی شانس آمد دو لحچه ده هایه اف شانس که مازنش بویمه جه بویوه دما کسک ما مستایک به تایبت ادبیات دا بخوازه آگاهی بگیره بگمان گرک سورانی بزانه جبر میلیون کتاب این سورانی هنه یک تشت کارم بجم ده ادبیات کردی اگر کسک بخوازه فیر ببه گرک دکتر خزندار بخوینه دکتر خزندار دریا یا ادبیات کردیه جبویوه کیمو کردی یه تایجی دوی داره ده هنه ها جهماتش زیده تر بلکه هنها فهم کردن د عالی آخفتن دا چید بیتن برای دا بلکه گندکی فهم نت کلی نها برای تکنولوژی برای هاتوشوی دناسین دا به تایبت پشت تفگیر چی بو یگل تشتندن چی بو شورش چی بو باشور چی بو روشاوان ها چی بو هرچه قاستی نخاشی و زحمتی همینجی لیت کلبونه کیه سوران ایدی خازید کرمانجی بزانیدن کرمانجی ایدی خازید فیر سورانی ببید یعنی اف مرقه پیچه که چی بو او هوای بره کو کسی که آگاهی جخوانه هر کسی که دخال حال خارد حالیا باوریا من های او روش درباز بون نهال مخموره تشتک هیا 4-5 هزار خاندوان هنه به همو بشاه کردی جغرافیا، دیروگ، بیرکاری، زانیاری حتی گل جوانا 3 زمانات زان انگلیزی جی فولن و به نیزی که 1000 کسی مجه انیورسیته خلاص کرنه یعنی او هیا لی در فتح این هی رینادن که کس تشتکی بکن اف هیا آلیدن دا امت قارین بجین مثلا زمان زانه که کرد ده آلیه خزینه یا پیوان دا پیوسته پی هیا کو دوک یان جی ایزدی جبر ایزدی براستی به تایبت جل کردستان باشور اوانا دا آلیه زمان کردی دا گله که ساده و زلانه بشه کرمانجی جبر ایزدی پرانی کرمانجی هنه سورانه می کس ندیدی یعنی بلکه از سر زیده اصل حولی روا درامون لی سورانه همو یعنی ایزدی همو به کرمانجی براستی جی گلک الپیشن سترانه ما گوهدار کن آلی دیروکی دا دینی وا کردیه یعنی دین ما کردیه دعای وا کردینه یکم تشتی که هر تش بکردی ازدیاتیه افت آلی پیوا دا گلک حساسه جبویوه مسئله ما چه بو از خوازم فداری ویتشتی بجم ام نها هفدو فیر بکن ام خاندوانا پرورده بکن لسر اساسه که زمان پرورده که نتوی لی قاسی فیر کرن زیده تر گرک ام لی کلینویل سر که خلطیاج برا راز بکن وی بدنه پیش کسی که خلط فیر ببه و کسی که فیر نبه فرق وانج هفدو هیا جبوی به اینها گلک اولی مهنه زمان دا خوبن مرقی و هیا او وان هیا
ليش باكو هندك جها ام دبين تشتين وصا براستي كسي كي درس داي بكردي نفكريه بتركي فكريه زها بون تشكي زها جرتيه جبوي بي اما كو جشتي هم تقارين لكولين ادخال بتايبت دربار زمان دال سر و اساسانه باش بگیرینه دست آلی دندا بلکه د شورش زمان دا سوویت گله که گرنگه کردی مایی سوویت امنها بجن دیاسپورا دا راست انها هم تماشات کن بلکه آلی که دا شر چکداری کن بو یلی ام ببینین براستی مرقه که گله که مزین زمان کردی هیا یعنی اف بوما اف نها ما ده دادن کو اگر ایرو که امرال خانه لازین و دمه ام جد بینه آلیگیر وان کسایی که دخوازن زمان ما ببشیون یعنی محقق و هیا جبوی جوای کس از نهاج حضوری و حوالا همیاد بجن بارکیم قدر کوال هنه لکی در کی بخوازه و شخص خو از آماده ما درس بدم جبر کو من کردی خواندم از ترکی نزانم تنید کارم چند گفتن بینم زمان و من سری خواجی پریشان دی راستی من پر لسر زمان خبت یا من سری خواهشان دی بلکه هنه تشتهنه خالتی مهمیانه لی قاسی کوش مهاتم خواجه صافی کریه شکر سپاس دکن یک دقیقه ما مستعد ست شدی بجم از خلاص کن کرم که نيس أسدو أبدي كم ترى أذكر في بيجم يعني وقت جشتي مخاص جخلاتيا زيادتر يعنيش أشي زيادة مش خلاتيا بساكنين آلي زمان دا آلي كتاب آندا و آلي بتايبت أدبيات دا نجبر كونها من قوتنك لسر أوي جديد من أسنا خازم بيجم لي أم دكارين بكينا ناكوكي مثلا ها عندك بايف لباكورتنا قوتن لباشور أف باي خلاتنا الظانم يعني من سر او کی عالم سر دا دکترات گرفتی یعنی به تایبت عالی ادبیات دا از خازم و تشتاد دم پیش دا اگر پیوز بی که بوارا پار وکن بلکه گله کوالی ما کتاب خواجی بوینا ویناف کردن دی پی وکی بلکه عمری 7 ساله از خازم هم بشینه کوکیوی و صلاح ورش بو همه حوالا هیویدارین کو ببینه برستوا پیش روزی گله سپاس کن مالیا و ما مستسر گل جا آمده دنگته بکم خیراتی سرچاور فریدا بیمامسته ساعت ایمه ایران خوش به گلی کی تشته گرینگ آنی زمین راستی جی هموشته کی گلی کی خوش و راستیم بو لی از خازم لسروی گوتنه همی اوالا و گوتنه نورتی زازا دو لیستی وی بخوینم گلی کی تشته گرینگش بویمه نورتی زازا دبیجی گلی کردان اگر هونا خوازن جر تارومار و هوندا ببن بری هر تشتی به زمان خود بخوینن و بدن خواندن اگر دخوازن خود بدن ناسین و حسکرن حوالتی و دوستانیا ملت دن را پیش بهرن و به رومت و سربلند بجین دیسا زمان خود بخوینن و بدن خواندن راستی جی سر وی گوتنه همی حوالن اف گوتنه کی گلی کی جی خوبون مخواست از بیا گوره پار بکم حتی موی بالا خوش بود از دم یکی نگرم ازی به روزا گرینگ و روزا پیروز لهمی زمان حزم پیروز کن. گلک سپاس کن مالیا و هلا بن سپاس کن. ما صحيح. كلام كهوالي الرفيق بشتوي هوالي ويسي. بله. هم هوالا را گلک سلافت مورد پیشکش کم و به روزا که او پیروزا از هیدارم کردی. و بشكل هري ميمي كردياتية حفته هيب وصالي ما بخملينا هذا باسكرن قالك بيجي برسبكتيف دان بوتشو كردي لوازه دنوا كردادا وبقشتي يعني هم دياسبورا دا هم جي دولات دا سدمي از باور لكم يعني نظام انسان شخص زحمت دبينن يا علي مجيد من واتي داغر كرن هاي مرجيتون هي و اونا دناور انسان رزی دا دناور انسان می روشنبیر داجی سیاستمدار داجی مثلا ریاستنی داجی هدف دا ریاستنی دنیا دا انسان ما آمادن هر تشتی خو بدن جبو ولات و ولات کوم بجم کوردستان به زمان نابه اتمزت کی د تکنیک خدا دمان خدا بزارو کی خورا به ترکیه وقتکن داخن او چند سال بری بون روشنبیره که بجنبیسکار که هات لوا در یوتیوب یا یوتیوب دیجی
سمینەر دا دوای من هات بوو میێوانەی ئێوارێ تەلەفۆنی ماڵا خۆ کرد بە تەلەفۆنێدا بە کوڕێ خۆرە بە ترکی خەبەردا بڕاستی منێکی شاش بوون یعنی ئەو کەس ئەو شەخص ئەم بێژن کوردی بەلات کرد لێ دماڵا خۆدا مزەکی ئەو لاوازی ئەو زایفی هەیە ئەوە بەکە بێن دیلەمە یا ێ بێژن ناکوکیکی بەڕاستی هەم دەسەری مەردایە مەرکارە بێژە هەرچەندی مەرد باسە ئەو پیژ بکە کوردەتی کوردی دووری کوردایەتیە ژە شتێکەوە ئەس کارم بێژم یاش دوازم بێژم دەبێ ئەم بخوینە بۆ کوردی حتا ممکن بە بەلا بکەن و دەتێکلیە خۆدا کەسێک و ئەمزان بە بە کوردی زانن بە ئسرار زمانەکردنی بکار نینن بە کوردی باخن پێرا ئەنەکی هەواڵانە دەبێ ناش بۆ خااتری وی هەواڵیان هەیە هەواڵەکردنی کوردافۆنیە بوو باسکردنێکی بەری دەبێ ئەش بۆ خااتری بە ترکی داخن ناش بووە خااتری بە ترکی نافە یاجی هەنێکی ئینسانی مەهەن ڕەهاوەت یا ڕەهاتی سەروانەیە دەبێ ئەس بە ترکی زێتر خود باشترین زمان دەبمرە کوردی باخ فەبرا ئەس دڵم تر کوردیە بوو ئەستا گەڵێ فام نەکەم ئەو پرۆبلەمێ منە کێشا منە وەکات بێژینە بە سۆرانی ئیجا بڤیاوایە دەبێ مەردنێکی بە ئینات و بە ئسرار دو کوردی دە ئسرار بکە تێکلیە خوددا کەسێک و کوردی زان و کوردن دەبێ ئەم تێکلیە خود بە کوردی بمەشین وانە دیسا سپاس و سلااوڕێژ بۆ وایە ماڵەوەوە سپاس دکن هەواڵێ وەیسی هەواڵێ لە هەوم چماک دەنگ شتە دەرناکەوێ دەنگەی ئەم سۆرانی ببیسن هەواڵێ لە هەوم براخۆ ئامادە کرد پشتی هەواڵێ وەیسی برا هەواڵێ لە هەوم شتێ پەیواژ مەربێژە شەف باشە جاردە هەواڵنەوە و ڕۆژە زمانی کوردی وەتەوا پیرۆز بێ مژی دخواست چەند خاڵا بینیم سەر زمان بەری هەم تشتی پێویستی ئەس باوەرم هەیە گۆ ئەم زمانی کوردی بخوا و دەردۆرا خوا و جیرانی خوا و زارۆکێ خۆ شێرین بکەن ینی گوبوان شێرین بێ ینی gelek malbat bi Kurdî zanin karkê wan Tirkî ya bi zimanê qed nizan lê zarokê wan bi Tirkî mezin dibin ew ne yani dê bavê wan bi rastî jî bi Kurdî zanin lê mixabim Kurdî wan naxim Tirkî daxim ji ber got dijmin bi rastî kar dike siyaseta xwe dagirkeriyê de got zimanê Tirkî wan şêrînkirin bide ew jî kêmasiya me heye ku em jî xwe li ser nasekin şêrînkirin nadin zarokê xwe derdora xwe re lê a mühim et xwazim bînim ser ziman yani zimanê Kurdî jî wek siyaseta Kurdî belawela ye yani ez bar me ew jî bandorek heye ji ber got ziman wexta got ne standard be yani zimaneke got heme beşê ya em bêjin gelek lehçe Kurdî hene lê gelek dewlemend lê lehça got wisa em heme hevdû fêm bikin ya alfabak me got wisa tîpê me got em heme ser bi hevdû bidin bisînin ew tin ew kêmasî heye mesela wexta em derdora li dîroka civata binarin mesela li Almanya taybetî had nehsed û destpêka nehsedî belawela bûn dema kovara Weimara de heme eşîr bûn heb nekin heya bi zimanê xwe kirin yek mahna ziman xwe gihîştin yani yekitiya xwe çêkirin car de li Brîtanya car de wisa yani ziman vana yekitiya xwe çêkin yani ziman ne tenê masema gomere bidû bisîniya hevdû fêm bike lê ew siyasî jî gelek rolek girîng dilîze di wê hêlê de fêvîdarim got em Kurd li ser wê bisekin got em yani zimanek me standard hebe got ew zimanê standard heme mirov heme Kurd bi şeklekî hevdû tê bigihîşine hevdû bidin û karin bidin û bistînin ez barim ew gelek girîng e cardan behsa hergav em behsa kongra netewî dikin lê gelek pîroz e û ew dor kêmasî çêdibe lê ez bawerim got ziman ew yekîtî çêbibe ew yani bandora xwaltevî pirçê Kurdistanê û siyaset û partiyê Kurtçî wê bike ez bawerim ew rolek yani wexta ew ziman de ew yekîtî çêbibe zimanê xwe zimanek standard em karibin bixweqînin wê dor de ew yekîtiya siyasî jî wê çêbibe û a xala dawiyet xwazim bêjim bînim ser ziman mesultiya hêzê lokal yani li Kurdistana Bakur bi car de li diaspora bi Kurdê em karibin li Kurdistana li Rojava mecal hene îro rol wê derê yani perwerde bi zimanê Kurdî û gelek pêşketî li Kurdistana Başûr çi qesek got hebe jî yani ew gelek bi salan rastî azadî wir hey lê ew kêmasî hey got sêde pêş neketin yani tişê got hey li ser sekin lê de pêş nexsin û erdora xwe jî bela nekirin lê li Kurdistana Bakur taybetî li wê derê yani ew rastî mecal hebû ew hêzê lokal ê sivîl ê civakî karî bûn rolek girîng bi lîstana got zimanê Kurdî
پیش جواته کناری دور دو که ماسی هبو اسهبیدار او مسئولتی چه بگوت ورده او رولا خو بلیزن و زمان کردی در دورا خو شیری میکه یعنی بوی گلک مهمه اتخوازم بان خالا بینم سر زمان زور سپاس گلک سپاس کن مالی آوا حوال ایرفان کرم که دنگه تگردیه تمام کرم دنگه تفکر سپاس که مجلس تری به روزی هر کسی که پیروزه که سپاسیات که جبوی ارگانیزاسیونه شو گلتش تاتنه بودن وکی همون دردامه اوجی درده که می هری مزنه جاکن اجد خواستم به عالی که دنه و هن بودنم بیجم هاوار آنجا پیروزباهی افروجی هم دکن اینه که اساس خدا اوه که وشانگری داده پیش همه یعنی ایرو اساس خدا روژه که وشانگریه روژه هواریه جبوی کجی یعنی زمان کرد بریا هواری جهبو بریا روشانی جهبو بریا همو روزنامه و کوارین هیجی هبون بس ایرو پرسکری که امدیجین دیسا زمانه لی یا که ام ناسرد آخر بنجیم او هوارین یا من گور فکرامن لازمه سر وشانگریه به بو چی سر وشانگریه به وشانگریه که به هواری به روزنامه کردستانه و یندن حتی دست پیکرن اساس خدا پلاتفورمی که روشنبرین کرد زانستین کرد سیاست مدارین کرد پلاتفورم وان بو یعنی بسیار وی هوارا خو هوارا سیاست خو هوارا شور و تفنگین خو شاندن بو ملتی خو بو ملتی کرد بو هر چهار پارچه ایرو ام دبینن د وشانگری دا روزنامه‌وانی دا کوالگری دا بیژن تو اوای او یک کرتیا و دمی تنه بوچه تنه ایرو دکاری به پرتوکه کی رومان به چروک به آنجی قنجک نویسه کی به دکاری به نویسه کی زانه بی که او انسان بله کردی داخل لی گریده کیش فکره گریده کیش پارتی ریخستانی و پشت آخده کیش هیزه مرودکاره اوی ببینه اما جبو روشنبری جبو نویسکاری و جبو هنرمندیا کرد خطره که هری مزنه یعنی دخوازم چه بیجم ایرو یعنی میناک دخوازم از سید میناکا بدم لی سر پلاتفورم واه مرونا خوازن ناوین او بده اما مثلا جیه که یعنی وکی بو پیشیام وکی از بیجم دخوازم بیجم اوه که مزن برخوندانیه که مزن روژاوا تایبتی کوبانی حتاین لسر کوبانی گله پرتوکات نویسار لی پرتوکا هری حتی خواندم پرتوکا هری که زیده حتی فروتان امن سابیجن یا که هری ملت مراخ کرد و سر کوبانی حتی نویسار هنده انسان ما لهمبروان و وحشا برخدان و دستانه دان نویسار که چه دای نویسار موید او پرتوکا بلکه و هموش کاجی خانده به وی پرتوکی قالا کوبانیا که برخدا بو قالا کوبانیا راستی نکرو یعنی ایرو او پلاتفورم بو نتوه کی بو زمانه کی پرسکره که هری مزن یین که سری دکشن آلی زمان کردی واجی آلی وشانگری واجی آلی نویسکاری واجی تلی دنیری یک سری دکشنن هر یکی یام پشت خودانه هیزه کی آنجا پرا آنجا تایبتی گله کجا گل دجمنن دنیا و اویدا جی گردن اینگی که جی دگرنجی الی کورتر دکن انسان که بالا خودنه ادبیات انسان بالا خودنه سر زانین نویس کوارگری روزنامه‌گری لگوروان اکولا پیش داده ایرو میناک از بجمعت پرتوکا دنویسم از لیدن هرم از دخوازم از سر کیش وشانه به ما وشاندن لگور وشانه وکی که ایدولوژی یعنی هر وشانه هر وشانخانه
کور خو ایدئولوژیک افراندی نه که ام بجی کریترین خو ادبی وجهی اخلاقی انجی یه نویسکی دانه نه کریتر پیوان نین پیوانین سیاسی پیوانین حشمندی و تکیج عالی ایرو یا راستی جی امنا سر سوشال مدیا انجی وکی دنه انجی دستن هزین دولتی مرود دبینه کو چاپشتگیریه کی جی دبینن جبو یکی جی روزا 15 گلانه لبور من روزا چند امواکی روزا زمان کردی پیروز دکنجی تاسیس خود روزا که واشنگریه روزا که بیر و باوری و روشنبیری این کرد پلتفرم که وانه هاور پلتفرم یه پا هاوری دانه ویسن همو پیشنگ کردون همو یه شهر کربون یک بر خدا بون یک دست دشمن روی بون خود گیانده بون سوریه و دری اب کوارا درخست و آرمان جوان چبو آرمان جوان و دری زمان پیش بخن نبود ولی زمان بود لسر زمان به وی کواره خب بگین ملت خو حشمندی خو رخصتنی خو و آزادی خو پیش بخن و یکی دست پی بخن یعنی ایرو مرو نکاره با زمان کردی مثلا هی دنیای ایرو زمانی که انگلیسی زمانی که فرانسوی و زمانی که ام بیشن دن به اوی خلاص نابه یعنی تیکیلی خو هموالتی خو ایدین نمایه لیا کردا مخابن امن کردن ما کردی خبر دا امر آزاد بن کردی ما ولات ما یکه ام نکاریم بیشن در کیفا ولات ام نکاریم بیشن در کیفا دوزی ام نکاریم بیشن در کیفا برخدانی بس از تنی کردی خبردم کردی بنویسیم و کردی باشینم و نظام چاپ کنیم ولی راست لی لازم مرو وانا یک و جواکی دینامیکی و جواکی بخیک مرو همش که به هر را بفکره یک و وان دینامیکا جوان یک نویسارا کردیه یک پرورده کردیه یک هنر کردیه یک اوپراویه یک استرامبیجیویه یک دنگبیجیویه یک تئاتر و سینماویه یعنی امنا همو دینامیکی وینه سیاستویه جبویه کیجی ادخوازم وکی پیشنیاره که آنها به سر خود اوه که منینه بس وکی پلاتفورمه که نویسکار زانیار روشنبر روزنامه‌وان یکون کووارا در دخن کنجک نویس با اوه کی چا تدی ام دیویژن کنگره نتوی به هر هیله و لازمه جبو ما مستیمه که دست دن راجی لازمه جبو که یک کووارا در دخن راجی لازمه جبو یک ام بیژن پرتوکان دنیسین نویسکار هلبستوان وجوان هنرمند استرامبیجان راجی لازمه بو وان راجی مرا کنگره یکی نتوی پیوسته که هر کس خدمت ولات بکن چونکه ایرو ولات و ملت منه به خیرانویسی مجنین یکو ما بخونین یکو ما پیشتا به هر یک ما بگین نفش نو او یکایه جبو یکی اجی زینا خزم درنج بکم اما کرد و کرمانجی مخواست از چند وان گوتنا بیجم جاردن سپاسی خلوه حمیات کم سپاسی کم گلک سپاس دکن دو کس مافیا خافتنی خواستی از به ممی بدلوانجی و داوین امی خلاص کن حمدیه برا او پشتیوی حوالی امین اخسو حمدیه دنگم ته کرم که دنگه ته ببو شب باش ما مسته شب همشکارا سپاس دکم خیرات گلک سامبه ما مسته میجی خواست از دستشتا بیجم در یانها zaten از طلبت دماج بر زمان من اصلا کمین شدید بو سرچاله yani ez karim hali bejim mesela ev xebatê ku hûn dikin yê ku wek hewe dikin zêdetir bibe ez bawerim ser ziman jî tiştî dî baştir bin çünkü mesela ser xwe bêjim min 20 sala ne ser zimanê xwe mekteb xwand yani mala min de jî ez qet zimanê dî naştexilim xeynî zimanê dayikê lê belê wilê jî nivîsê de ez gelek nebaş böyle bejim yani axaftinê de em başin çünkü mala xwe de diştexilin lê belê xeynî ji malê de hengam o ziman kî ne axivê mo neştexilê rastî jî mo piçkî lal dibe kor dibe heçkû zimanda
از کارم حالی بجم مهو زمانی خواه کردی غینیش کمال باتا خواه مهو زیده تر در ندی بشتغلی سر با آخوه یعنی حالی اد بجمع من پیش تریخن بلافتر که نیو ملات خواه دا جوه اکی من شواره جی گوته بشخواه yani ser YouTube ser sosyal medya anji vakti ki neha yani 21,000 yani ve salı denem afqa ki ser teknolojiye peşketi ser YouTube ser internette yani mo ser va zede bixabte az bawermi gelik baştır be ve evkeda zaten derste ser YouTube u yeku tecmara gibi gelik mühim yani yeku ve grubede az bawerim همه گلی جمع پیشکتی تر سر زمان هر کس کو جه خوا آن تشتا کو کار بی وک هوا درس بن تشندی بن بکن از باورم یه گلی باشتر بی یعنی سال دیوی وقتی اما گلی سپایترم کار بن بشتغل میشه خواست از وا بیجم گلک سپاس کم هوا حمدیه سپاس مالیا شبها بمینه خوش سپاس مالیا با پشتی امین وای وکر امین جی کوما مرسینی یا خوندنه وای هفدودی سرچ عوار مسدنگته از وکر شما بناب دنگته بنابه اسپریت کمی شکرم خورد تو دنگ خوبه tamam ve bu dengete ve bu dengete ve bu ama dengete nay emin dengete nay nay tüketsine var yani ne nay tane na deng nay dengi qat nay evvel emin derkeve disa nöhdete keve ve gavatu de keve الجير دبكي برا دنگو فيديو هر نرويد شد برسه هوالي لهونگ براوید سورانی داخل بهبرمانی داخل بگورانی داخل هوالي لهونگ رجو سلاو ها ماموستا دنگی مهیه اره دنگی تگلک باش زلاب رجو سلاو همو حوالان روژی كيف خوش بوم هاتم ویدیو براستی از روژی زمانی کردی لحمو حوالان لحمو کردی هر چوار پارچی لحمو کردی تاراوگیش از پیروز دکم براستی روژی پیروز بو ایمی کرد بو دست خوشی لیود دکم براستی ام در فتح و چی کرد بو ایمی بکاریم بسر زمان براستی از یک بچی دیر هاتم سا ایمی کورسک چی کردیه حوالش حسیبی دزانی سر زمانی هورامی اونلاین وما مستایک من لباشوری اما كان حاول بيس حاول لسر زماني بون لسر زماني هرامي فير بوم زمان دزان هبال براستي از زمان چما نتوي مثلا بو يمي نت كورت براستي وكو نت ناس نامي نتويه يعني زماني خوي ما يقدر هذه بناسي اگر زاروكي كنكاري استا زماني خو بزانه وسوجي داد ديابابي ويا از قد لكردستان نجام براستي لايران بوم حتمته سويدي يعني من الكردي باش كثير مثلا كرمانجيش ناجم بردش زانه بس فاهم دكان راسي ود هواري زانه بس من السويد فيربو شورش كميديا تي في صالي نود الشاشه تشيكرت لحمو زمان بو همو كردي راستي قد مثلا هوالي ايمك بزانن او ميديا تي في تش شورش كرت لباستي مثلا زماني كردي مثلا يسمى ديجل روشالاتي الايراني كبزانن براستي او شورش كميديا تي في لسر زماني كردي تشيكر هيش kanalê kîtir hiç tîgitine çünkü dengî wî rengî wî hate pêş heval kesan bûn dizane zanîn dizanîn kirmancî çi ye bo ew ême bikarîn bizanîn netewê xwe binasînin zimanî xwe de bizanîn rexneyekî min hevalan hene rastî yani zanî hevalê ême heye vî derê heval hiç zarokek dikarek hewkat 6 ta 7 ziman bi yek fêr bibêt yani her insan zarok me diyeceğim dikarek 6 ziman fêr bibêt بتازه هاتو من السي مالباتي هاي جنابي من هالكي قرصيه مثلا هوا جيناري كيوان هوالي كيوان بو قلت هاو جيني بريمن سوريا يعني اول حال بسوريا هاتبو سوريا عربو قلت بين هاتيت السويد
13 ساله بوكي مالي ميا يك كلمه كردي نزاني بس بشش من اسفي خلاص كرت يعني او چون اراده دخواست هاتيه سويدي فير بوا خاص سويدي فير بيت بشش من سويدي او اسفي ما تيجي ناجم سويدي كامل بيد بيت بلام نا چون ما خازت يعني اگه حواله ما بخازن زماني كردي دراستي بخازن او پر مهمه بو دهاتو اما بو نتوي اما بو شورش اما بو قليمه كبكارين زاروكي خو بكردي بقارن باخف يعني او پر مهمه هي دخازم همو حواله كبي دريه او شورش يسك شيء بو زماني كردي ما مستاي مسبي دري هنا كورونا اگه شي اكوبلين خرابي كي وي هبو بس ام ها باشي كي وي بو همو حوالان لسر اونلاين تشيك كردن لسر زماني بكار لسر زماني ايش بكن لسر زماني اخفتن بكن لسر زماني بشيك پیش کفتن بس ما مسایم پر هنه نزانی نسل انستیتوی کردی مهنستو کم دکانه یان کمک یار بگن ما مسا حسیب هاتی ویدیو لباجاری ما یوتیوب بودی هیا براسی وش کرشی کردیه يعني اوی حوالی ما دخازیم او رخنی لسر ایمن نمینید ما او زمانی کردی بتایبتی حوالی ایمن لبا کوری راستی کردی کی اوان پیوسته ماتریالیش هنه یسکاز نکاری بیجنینه كبكار اما زماني خو بيشوتي بكين بكار زماني كردي زماني جي هرمزن هبارا راستي من بجن حوالج بزانن بلكو حرب عربي بزانن بلكو تركي بزانن يا بزانن فارسي بزانن زماني تركي لهر سي زماني او زماني مزن ترى طبعا شما زمان ده صلاه نبوه باشي دشيت يبي دخازم دوباره دست خوشی لهم حوالان دکمو لهوا ما مساج دست خوشی دکمو هیوی دخازم اما سالی که دنی وکو او حوالی اما ده پیشی مگود سالی که دن بکاریم با کردی کی باشتر بین پیشی جمع یک کم ببین زارو کی خو مهم تره براستی مهمه اگر همون به پیش دگود اگر زارو کی ما نکاری کردی خبر بدا و سوجی میا او هیچ تیکی نیو بهانه کی نیو او رخدانی به خوب قال سپاس مامستا دوباره روزی زمانی کردی مال پیروز دکم به همو حوالان و ایوی دخازم هر سرکفتن ده همو حوالان خلاص مالیابا حوالی امین که دنگه تبابو هلا کلام که باقفه نه ایتا چو وقت ایتا چو حوالی ماچ براو کرم که ماچ نک ماموسته مک لسر ناوی bilgisayar لسر ناوی کامپیوتر برای مک او کتی ماچ خلط فهم کردن سریدا راستی نبی تناس نکر کرم که ناوی من یتیش از باکوری کردستان ما لفرانسا دجیم و هفدول سر وقت تویتر داجی او دکن براستی سریدا ججنا همو آمه پیروز به و تشتکی او مثلا کورونای درفته پر خوش دا که هم لسر اونلاینی هاتن در هفدو و ولو گروبه که وره خوش چه بو لسر زمان جی گلک اکتیویته چه بو و جی کدا وره جی گلک سپاس از نخوازم پر فرهی او بکم گلکی حوالا در حق گلکی مثلا دا ذاتن خبردان فقط تشتاکو از خوازم بجم یک اسیمیلاسیون تشتاکی هری زوره یعنی پراهی لسر هر چار پرچه کردستانی ند بن بانگه ها دجمنه کی دا دبن بانگه ها چار دجمنه دا چار دستین گران لسر پشتا مبون حتی ایرو روش که مچان دا خواه هنر خواه کلتور خواه پشتا خست افجی نه تشتکی والایه لی فقط تری دیگه تری ناکه جی گر ام هینا برخواه بدن تمنی گلکی کسین وی داری دا جمن پر مسترن اقوى برجينا لي فقط از ایرو نوا هفته كده وزاره كي من چیزا باب اگر کو از زمان راوی و زاره خانکم و تو کس زمانامن کلتورامن چاندامن هبونامن و جوکو هاتنامن جوکو چوینامن راوی و زارو که بکه و و چاندو کلتور هنری بردوام بکه زاننگه ها یکمین لمالامن داوی دست بکه یا دویمین پچکی بدرفتی ما تابی پرن من چندکی اول سر تویتر دیسا کچکی پچوک جروجا وای دیت میکروفون روش تیوی هلدا بود دست خواه و منا بلبله کیم بجن
ور خوش داخفی و قصد کر و گلکی کسین باکور جی پار وکربون گوتبون یعنی زاروکه که روژاوا زمان خواه چقاس خوش خبر داده فلان ولو هات بیرا من یعنی روژاوا یعنی شورش روژاوا 2011 دست بکر اوام 2020 دانه نوا 8 ام بیجن 9 سالا دا یعنی آنجا ام بیجن 3-4 سال لوی در پشتا خراس کریه که زاروک پیدا جشر خلاص بونه و تعلیم دبینن و زاروک می هاتنه چه آسته چقاس خوش زمان خواه قصه دکن زمان می قصه دکن او نتشته که هنده که براستی مروف به سرفراز دبه لسر وی مسئله تشتا کماسیامه ارگانیزاسیون و به دولت بونامه به سیستم بونامه لسر پشتامه بارکی گرانه بلکه هم بیجن دولت تشتکی پیسه دولت خرابه دولت ظلم زوره گلک تشتم بیجن لفقط در فتن که دولت بون ده مروف جی اوان سازگه که دولت او ده امکانه که دولت ده مروف بید کاره چاند و هنر و کلتورا خواه نه ده اندا کرن به دنیای بده ناس کرن ده نوا جیهان ده شخوارا او که کی ناسنامه کی بگره لسر کم پرتوگا خواه لسر عرده خواه لسر واره خواه یعنی او نبه پچه کی زیده زحمته از نخوازم زیده بگره میجی گلکی سپاس سپاس دکم مالی آوا ام چه بکن ادبیم اگر کسی کنید تشتکی زیده بیجه تو نبه جباره بیجه تو نبه ادبیم بسه ام بگرم ماموسته کامران از آگاهیا که بدم پاشه ما فی خافتنی بدم تو امی بخدین روزا 21 مه ساعت 9 نیواده دی سال سر وی لینکا مشاندی لهمان لینک از لینک نگوارینم پرتوکا جیهان روز یا روماناوی یا مالاباس اوش تبلی شوریه بده و کما جزیره یا مرسینه یا آمده یا ستوکولمی و جگلک جوریدنه شوریه بده پرتوک مشتر کومه بخوازن ادکانم ساجوان پدفا پرتوکیجی بشینم اما جبو تبلیبونه و حموی هم سپاس دکن از ماموسته کامران گر تشتکی بیجن یا جی اما برنامه خود داوی بکن سپاس دکن سپاس ماموسته گوتنه که گوازه بیجم حوالا هموش خو گوتن تشتکی زیده تبلا نبه تکرار لی گوتنه که دبه ام بیج بیر نکن دسی زندان آمده باکره کردستانی لزندان ترکان ویسان بو ترکçe konuş, çok konuş. Yani Türkiye bir payı var, geleki bir payı var. Madem ki dijmine mevul qasi ev zor ta'b al-makiriya em jid ve bejin. Bu Kurdi bir payı var, tçiqa kari bir payı bir payı var. Xwaze çira bide bla çire tab Kurdi bin, daayet tab Kurdi bin, nefret tab Kurdi bin, huzret tab Kurdi bin, istranet tab giriye tab lab Kurdi bin, xawn u khayal tab Kurdi bin. وی وقتی امه بیجن امه به کردی باخبن و امه پر باخبن و گله کی سپاس جبوتا و جبو همو بشتارا ام سپاس دکن مالا واوا کما بسم الله جی وای هاولا سفگل گو کما بسم الله یا خواندن اویش تبلیمه بفن یعنی پنشش کم امه ای خواندن راستی ادوی می برنامه گله خوش یکا سرکفتی در کبه تشتکی اول بیجن تو نبه شف باش و همویاره سپاس دکم ججناوه پیروز به سرکفتی جمعه همه والانه سرکفتی سپاس